live no esubi kende ewo live no so eda wase papa Brampa ati atumu kende idi ewo live Danieni aje ewo live Akoto Teresa Nicholas Asante Jennifer Poco of course Riley's Cuisine Akosia bakwajo PSC o sanso eye me bodyguard ono so ewo ho one day was duro wa brana be yiwa no Cecilia Echampons mami your intro there very sweet pa medase Lebene enso ha Nana Modesta hu wa achiu Nana ya senior Charles Mafo Cecilia Echampon and so aba September 22 Educhumwa Gloria Nestina Ba lucrative Nana CK and so aba ena Ajua Depa Echampon Mamia Charlotte Shanti Mamia Mausu hu wache Richard Nana Asamoah Christiana Entry Flow and so aba Amadina ama etese in kromuni and so Facebook live no so adwenche fina ene honam sadini kuaba akomu nyina nso beba chia wo mu Ima Salami Evelyn Jan Cynthia Opon and so Facebook live no so yedamase papa case number 1 ejani mu boaten were complainants wajinam ehino fra ya wo baaye asokore mampon accuse Cecilia Tenye wanu so frife yase ene wate atomu kwa order in court pia ajajanim madam let us say e pa cho nyame adom eye pa yo oba mi show iso ame wo Bible Quran ena bibi focus ya snap anybody a dey na ope pa cho mpe Bible ko yan sorry ko Pentecost yo any sons of God man forward a match forward and your man why yo nyame shira heaven honso ubenye dibire pa peja ejaje ni bodi ayame ajenim boaten ikraminsem Bible sasem wa me be ba be kan minitro no kretrodo onyame boa oda na boaten mama asembe ne da hodo ma edin ka metie fu nyina Sompa force me da mazima mama konya no kre amatma wuram studio ha yankopon nchira obi a ajaje nim ti oba yesu ade nso ye kira de so ka se akwanya brofokat sem ye frade bi se tautology ya ma kwan nti wanya kwan ti wo san ko ka se menya asa kasa na enya kasa papa nkofo ke kana bonti aba mi de mi show isu oba me twontusi menya akwan de me chia sa wo sa konye nya ne be kan wa na wakasa mkro mi enu yo masam de ba nyina tiawa me pa atwa me ya dwo ofuru kwai mfantinu town na me yefu daka ho adwuma na me sister yi na ewo one shop ono so ba be si ono so yefu adaka ni we da ko we pam decoration e the same ama me to me ye decoration na kire se muti wo nyina me ma me ye no eto da bompa ya ni se wu betie sie so mo so badwuma ide nyame wo ho ni nyina ya dwuma nti aja enye koro no ide yewu a eno so peturu bebi ponama yenkwe yo nti no madwuma me ye no sabe se obi ba shima dwuma no na se otimi na ase a otimi ka se mi nua bia wonya kakra ma mpa ye maye ebi a ebo san kakra osanji besia ato da bia abo no atu na ase se ye ne yo wo modwuma ne ni ye ho nti to da no otimi na ase nti otimi na ase se mi wo bia ma pe bia ka daka no ha ye de ama to ko ye ni wi a no de scan na ala kan sika nya no de abreme no kwasem timi nua Cecilia aya blen ye nyina one shop na 40 days pen on the 10th last month April dana chiafo no egu omu chiwia no ana ba ka kira me se ne nkrofo bi na so nua bi se o manya yi nti menya akra de ama wo mo an obesisi no cre na me ka kira se me de magmuna me ye de me mama ni fo tom na ho naka na me nim wo mo de a me mfa ma wo mo se na kasa yi mu no an kasa akudika ko hu wo mo
ana ma nante akọ mu fie bla me nim hu bibia nto ba ye no ka kire me say akọhwe mu fie na so tambe no ba ye no so bon frame force me ko hia mu okwam na say me nim hu bibia tinkofo ne ba me ka kire nkofo ne say papa wo me nim diskan ma wa enye ye Daje nim pacho wadawru mo nesika sen ho asem ne yeke pacho 15,000 150 million pacho mo tu ka kire papa say oba me nim de ma wa enye ye ti no so na yide ni we na say won say ha wa so afana damfo na yide ni we to de oda mo na ka kire say ablam diskan ma no a won da won na kan place ablam ma mo da won na because me nim wo mo tena my sister ablam ka say oni papa ni nti amya nkwan ko hu ni papa na say asɛ de say go nim wo mo nti defend wo mo na say tem wo share be na otwe mienu no atwam a ene 40 days timi ni anama da na kasa asɛbe on pama me so ade asɛbe e batam adwuma ho a me de ye na chese wo discan man discan man 15,000 patcham de amasi what de ma wo mo de koye wo mo yi patchane ena fe e de na asia nti em asia ne say tam o shem ta na atwa na otwe mi no discan beblem no apa ho timi busa me nua bena yi a na so won first can nye de emre no da bia me busa no na se wo no de wo no sankrofo no nim wo nim wo mo ma mi ne emfa ne se wo no di wo manim eti won de wo ne ho na wo jiu sika ma no kwa hwe mo fie me jiska ne fla bla ho te ba ma dawro ma me obi kwa tim asa mo ya aboafo me pa cho ejeje nim o diska ne ma no mo ye nhihye ye bi wo ho say bi a me de ma wo up to that say na wo de aba adawo ayi mo aduma no obi ba sha adaka no a obi ho ma yi ne boson ba ko ma fa adaka no nti wo dika ba jiska no a na so fa adaka no ko ye ni wi a no de abeto ba bi a no de alaka ni sika nyina de ayada aba na ye we no ma ye wi o ma ye wi da sa na me nim no ade nsuo to se ye no me bi ntimi nkyere me nim wo mu nti ani nti no ma busa na sa da na kasa busa asembe no ka busa no a wo se onwan ka na wo na nka se won se da hunu nkrofo no ye ohunu wo mo ko fi wo so ahla nko to wo mo nti me so na ya de o mo ye yi ampalampala ene de nche ne pezan ana de sabe me nim wo mo nti no no mo to adaka kan ho me busa na se ma to adaka no se adaka na de nipa no wu ya chi nti no mo de ka di hu duma no mo so to iska nem ka cha abna me nim wo mo nti no we de abna yi so o ha eye me de pass nipa ne enu nyina wa nti ba bi kura oji sika no ko e so obe kire na yensu ya hunu abusuafo e be getawo enti mamu nko ba bia me pa cho Ghana Growth waso fie no e wodu num kopemadu asenu ma woni problem bia onam TV tinsan djuma so kire wadjuma Mastercard Foundation ene agribusiness for ne dia ba wo dia answer fa phone na free 0308255775 kengen ene ka edema obia se ko na emwa kengen die ose se eyese pedua ne kama uni pedua no dehydrate se dien no a ene beboa wo ama uni pedua ne ya kama enso ede ama wo ose eboa ma blood circulation ni je adwuma na se pedua no yie ma bibia de da na kwam wo ye obi a wodidi ana wo bo hwe wa we ni wonsu fre 02414491911 Gentleman Dental Clinic osinye me judgment osin examination osin wa koma wahye ne hyebu so kama na ye kama na ene wano no emwa na osin boro so a eno so ukunkura be ebebre eno ne frɛ no kiss me quick no obeye ni na de ama to product osin obehwa ama wo pese usi obesi gold silver kuma se wa report junction total filling station Techiman and crying Kufodua Tapwomu na ombe wo ama wo sai 0559139582 Ba Herbal Hospital Achamfo ba kasemu ya de nyina bedwane say yes asabo yekọ wachiri bremu osisi achia kasemu kase no eji ho anye kura etu kakaka Africa Simba Africa Excellence Award so and ye di Juma ya tumu kotoje ya na eye so ufati so ayo titiriti enemu sa ya de te se gonorrhea ni na maka de kura tudi a oso wo hwe no so do be gina so ansa no 0244
083482 echanfo ba na ebedwane Spanish 3 power combined edo we obi ampe nom ya the Spanish jingo capsules and the garlic kroje esiesie ya the system ya the aka Spanish no amedro na no ya nam o se ya anti-aging yini da ojane be dia frustani wo pedua no na watumi ada amato we ababa Spanish garlic mixture enseni pedua no so boa na sia na atotom ebeti cholesterol no so kora abonya sugar level no so ayi afiri ho utanya cold halitosis eda so braimu ka wudwade na wuti ho a edro ye kajua ba bi eto adro biada 0266114111 Faith Homeopathic Clinic enron ketwa prophetess Elizabeth Kopebi wo ni hunam ya ma nyame ama ni tumi o so kwa kan wa to dem ayem kronti etia wo niam bebre sasabra so wapon wapo so sisi achia wo bo wasa nti diabetes pressure Brian Makobe Kumase and Crime so to Ateku Junction Takrade Anaji Police Station Bogoso American House ye dwuma free dwada ko pem memene de o 0244583859 Piwak 3P Garrick Mr. Dono me pacho bebrebe say ye moja broso ebeboa nte hyewa da ye mu hawo anase adoa ona ye kese dodo ebeboa wo stress eniema hyew so nyina ya de ofo ye kutu obeboa wo efie bi ehia bi ehwe pai tini ya kokko Colina kubenya bi ko for dia Gabson enkra ukanshi Angel Heba 0248928834 our boy Heba and medical research center adomanu fifrete ho ne ye kro wabeti no entina se onano society ma ya de enhye wo so adwuma kakra bia no wabe wakoma bo kikiki ti payetin stroke diabetes ehwa ene ebeko preke sepa enu de gu nkwan oba penfo abomumu benumbi ensuo be ya umoja ne nkonko ne nkofo obia ovarian cyst we penfo na boa wo so ya de natural preke boa papa sisi oni pedia no anyi wapom den 024976 0249 761 508 TIME tam ene ye kan fo dem malaria pe kanko pe bi no pedua ya wo ja na tam ne de wo anyi a e ma uti bi di capsules ma wanka sa wo de wo ho malaria nya papa time heba me once sa brupete mampele krodoso insani ni sabedie ni na ba be siesie bema e be siesie 0244417669 Express Group ne kwa buche ne ye Canada Ghana nya USA uni passport New Zealand visa Germany Belgium passport visa ticketing holiday scholarship okwagentity chauffeur 0249 Express Group Bishop 75 yawo emro astamro adihye market fashe wasum de hye waso ye hye ukon usisimi ye de hye wonan kawabia ayefode ene de pedicure ho niema ensomade makeups ho niema ne bono so perform na wato na yen show 0598585219 International Power Praise Chapel ka ho na ko hwehwe no Kingsley James Bible ne kwafo obeyen hwehwemu wose ma ye ready sumusem biada ne hwa ne de ko opese wo awade a wo kro no e de ne besie obi kra so obeje obesia obetua usikasem te sen akwantu a wuti e de ne de wanim abrochen kra ya de da wo so ni nyina babro no kwafo e be sa ni nyina yi afiri wo de ama ya kwa sumusem biada ya de da wo so da e basabasa uhunu huan Bible ne kwafo ebena de bia kanso no anopa no mochi kobla wia frontbre efiada mpa ebo chenchirenchi enwumre no nsia kopem enwumre no ngochi na kwasiada anopa no ngochi kopem do ba ko ya sorry Santansi Jericho ye Bengo filling station wa Freddy 40243999796 ana 05005502 Bible ne kwafo no ejaje nim mama wasem idie na besia what dibia mo bi me ha obi aba ho pe ana we ni di kan pa cho me se na mobosia
So the money. Me say na sha money mo maduma to da bi na to be tiase say yie de e ba fie kwa na im say dey see pebo sense ya. Ndi ase ya wa shop ye de boaboa ye ho. To da bi no be se madaka quality miniska. Mitimi ju omo ntoma ni bi. Nam dey aye decoration. Sika na ba na balance ma to profit. Ndi nyina wo adwuma mu no ye na say wo pe bi ama wo nuanam no. Sabi ya anya chinya nkase bi a yinum ye ho dada ye boa ye ho. Ti mama mi de boa no. Ndi mama de man no. Na wo sha sebi sister yi woni ne wo faako wo ye nipa wo ye basa sebi de ben kwa ne sa kwa sang man wo kwanya ho abotre pa onye basa eti se nye se ba wo de ne ba ha ne se bia but wo no nipa no woni mu wo mu da bi ene sika no so nye sika ketwa se wo betimi di ache da bi enti won pe sika me pinya mi sika wo bono a send ko si me bono a ka wo ka men kan de bet wo de ko ba bi eka wanya ba de ode ko he wo de ko ba bi say ode ko fm ba bi a men pese me bodini sadi sanka omo ano but wo ko ho no so no omo ano no monye dey omo nyi sika ne man no but omo ko so ye sabi antimi anya dey antimi nti enura anko na madam fo bi team na say ani pa bi wa kokuduro edi anya owu ya ye nti okwaji okobagi wani mu bagi sika se no anko bi team ase say sabi me ba ha mo babu am na ye de ye power eni eni aduro ni e wotumi onyame na eboa ye mra de hihye ne de ye adwuma tini pa krons wati ni turumu anwa aboni turumu blaze aso on sika ne ma be se wati ase a wonwu ye se de agya ye se ensi trododo matoa ababa enso aba eti maame obetena konwam na yahwe de be kwa kosi sebe ye ya wudi wo mani mu bagi sika na de enche ne ni pe ya zanti bi kura na eno so akoye nsempi yo ya te ya siska mebi Shadrack mo ka chire mo na mo ya admin e wo ye platform so siska mebi eteso eti mo we na mo block no na mo nyini free so nya na wo be pesika me metia me pe bi che ai mo de mo nsuro we no a mama tutu be yi amode ne nam no yo mami Cecilia mami pacho ba me wo Bible Quran e bi focus ya eni bodu ade na ape e pacho mpe Bible ko yan sorry pacho me Roman yo asedan kanyame oti aseda mo peja bodi e me pacho me Cecilia tanye mikra Bible e pacho mikra Bible sasema me beken no kretrodo mi nitro onyame boa me erade boa me antisi mami edi akukudro na unya ne sa no koji sika odi obi anim koji papa sika ise ya akote atum ada wodoma mpamcho medamase se mama makwenya me kase da sisi ama ukwan mpacho me da se mama me kwan a me kase yo den enye den na ba obi antwa ba nyina uso enye den relax why nyabotre antizi boko ate ya o mi sa wo di adwen pa na wo de koye papa yi na aw Linda no hye da mo wono boy talk show for na bi mai esu ni ba sa no na ke de awuram nipa no awaba no wapo atoba o awre washe na ko mama nyame mo wabotre chese boni abani petiri mi se champon nipa di boni na ukoye papa ayehu ya de boni betua woka ena me da me office di general manager be run say Genevieve fitimura ne nyina me ba omudu nya me fenam se manager enye bibia me di ya so pe yi wakoma ma ye nipa papa ne ye de boni etua woka wa ya Mr. Champon de bia be kas nipa wan hwe ye de bia be kas nipa enipa ye nipa boni ankasa hwese oba animonyam fo sei oti TV susu boni bai wadi obi anim akobo besia nipa kroji ye no sese kra ye boa ye nya ye bia wajiska na dwane anti si ede ani si yo mpacho de tenise 4th April na mo wa adwumem
and the nam so ma me hu me yonko madam for girl bi obotri na me kosra no so no ene ma me hu no sa brother ya ma me hu no ti menene me hu no kra na ebro 2 years iti 4 April na ye ukua dan me wadwuma na me phone bury mpeke ye na me hu ni pakro enti no odidi matem na hwan na minnim na odi matemi nti metie voice ni ye na me hu se madam for be mana na me se me te won ka che na number ye no so ye wono a na me se obo onidin di yima oye frafre ni na me so me ameka me ye dagati ni ti frafrafo ne dagati fo no ye di ayensi ni edi agro nyamie no nukre ni ofra me sa Wednesday no o si wanya yi se me so me bisa ne se ne dia na ewu a na me twantro o si wanya yi na ope bisi ana me se me dia me kofa bisi a wohin no so onima adwuma kra meye no so ene mimisa me nkrofo na me no omoye adwuma no se menye ayie bisi ama no a me se metutu mania na bra agenim se ye ne wo adwuma nyame no kra ni ye nyina ye ti se nua prekope na me kobo na mane ti one me yonko be ma no ekasaye se ope sika no so ope se no so ope 150 million no so wo de be ma no ena me misu nti no omo de koye na week pepepe na asan disika no aba no mo ye no se kasa ni nyam nsu no okan no na me yonko de oni kumase ase no won kran no so be ma ni wofa ama na baba be disika no na msemate ti mo hon ma na no baby frame nti mpeke ye no na mate papa bi kasa no se eye yima ene se omra meji sika bi na mse no momra nti omo ba madwumem so omo bedru ye na mse yima no minim no ba me kasa minim ba bi oye adwuma ana se minim ba bi oti a na ye tro nti me pese wo papa me ne mo ebekwa akohwe ba bi a motie ena papa ne se ye nko ene ye ko nti ko do ye no so omo te se wi a ti se wi a go to for street ni one man na wa ko ba bi a omo fie no ti akwa to papa ne re friend ma so for ma me te wi a ana mo bisa kwa so ti papa ne kire say enya bone nkomo no ne ne ri di ye no ehu eyi na omo ne mi abafi nti mimi na mimi ginam agiska na mo no mo de aye yi wa involve na yere so aka nye mpacho de bi nipa na ofre wa na so opeska ono na na ode koye yi na ono so giamu omo miensa hwan yima no ena Mr. Oduro Kofi Oduro no ena ne baba ma ba ko ye friend Kofi Boati sa nipa na ka yima no ho na woni mo me pa cho papa ndi minim no na yima no na woni no me pa cha ti yima no na be sere wo me pa cha wo friend me phone so ena o ma papa ne bae okay nti ekodu fi ono ma obo ne rini bisa ma no ka se madam ne ejina mo agiska no e de am ya ye no no so ene o mama kwa aba na boni bi anim metimi aginem yes of ma metawian papa ne re no metimi agye mom na so mate nti yedi amane ewie ye no ne ye ba adwum nti ye ba adwum na nni aba me ekoyi ska no na ode bae nti odi ska bae no odi share me nsem kaso one first kana share me nsem ana ye tro odi share me nsem ti me bo ache no 150 million ti me kan wi na mkacha papa ne say ono so enye nkan ti papa ne so kan ye no na so 150 million na me sense mesre no ska no mode ko no empanyifo ene kan o masem se ano e de bobesia no nya sa no na yedi tia ti mesre o me say ska no mode ko no week ni nso a o mo san face kan bra na me fa meska ru ano fa nso bebia eda na won si srobia nim e ma me nua be ma Boati ka say sika nyawe ya ado na mo ba betwia ebe dabi no yekohye baabi na ho kiro mu a metima saa aboa mo anya sa menua Cecilia onna nyame se enka no kra dana me yes ade ni wieye no because me daya na eyetro it's na nwumre no na yima ne frɛ me say ne sakes ka no odamase na mka chen say mesre ne say sika no week ni so a mo famra na me famma nipa no so ensuro akire antisi ho me so bi wa ka betranse na da bia one ne wo so kro me kroye matete na ma media ne kasa wanti emfa ne start 40 30 pepe no nwi 40 mai ujana uma no wana wa krenso
Biwa kete say. Mo menyame adom me ho ye pa. Yanko. Yo. Yamatiefo nyina aha emo bibia akwa ba. Ade ba Sompa TV so. Medafo na ewuku ada. Edu kwara se na se yama kyese eda no anye da. Mim se bibia ekoyie edema. Awie ensemo a se de empanifo atrase a Sompa Nkomo ekoso yi. Na yensu ya bewuram na simadupe eno wakasa ede yafa yapomuden ehu. 3p garlic mixture edun waso a ene yede abadwa so anipa nyina agye atum ehun se edrei eye papa gie number no na ene doctor enkasa ebia last week ye baaye no na opese ne doctor edi nkomo so wanya kwanya amfre ye number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 Kai se 3p garlic mixture edro bi a wonum bia obetumi anum 3p ede aka ho edro de empene se obeto na wanum nemom se woto na wonum nko ade abe se Ghana ha ye wadro papa ene ye wadro papa esan se edro ye bibidro sonko a Ghana ni panyina agya tum ehun se edro no eye pa obu hon ma wose meto edro no wa menom ye no sei na ye me etia na ye de number no ma wo no se frɛ doctor na doctor ne won kasa se edro no no mu a se na eye wo